Wieħed mill-politiċi li ser jgħaddi ġuri brabta mad-deal ta' Vitals u Stewart, Chris Fearn, ġie approvat bħala kandidat għall-elezzjoni ġenerali dan wara li tlieta ġie approvat mill-eżekuttiv tal-Labor. Net News kien preżenti barra ċentru nazzjonali qabel il-laqgħa tal-eżekuttiv bil-membri tal-Labor juru biċ-ċar li ma jafu xejn dwar il-costings u l-proposti tal-manifest elettorali fejn spikkat il-konfużjoni fir-risposti illi tawna l-attivisti laboristi. Robert Abel, orjomkom il-costings tal-proposti fl-eżekuttiv. Nsellimlek. Orjomkom ma Robert Abel il-costing. Pożizzjoni ma' Malta kollha. Ma tixkellimni fuq il-costing. Fuq il-costing. Rajtu għam intom fil-eżekuttiv. Rajtom inti l-proposti. Inti rajtu l-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Ma rajtux. Ek hemm bżonn. Kom raġuni fl-eżekuttiv, Robert Abela. Ma tana xejn. Allura aħna nisimgħu bil-costings mhux narawhom ma jiġu spjegati lilna. Orjomkom il-manifest elettorali fl-eżekuttiv. Fil-manifest elettorali qed hemm il-costing. Costings għandna u Anke ta' trasport il-proġett il-proġett ta' Chris Bonneti qed hemm. Nirringrazzjak u l-ġurnata tajba. Orjulkom il-manifest Robert Abela tal-Labor. Tkellimna. Ironikament, anke Robert Abela ħarab mid-domanda dwar il-costings. Insellimlek, Prim Ministru, il-costings tal-manifesto rejtomlhom l-eżekuttiv. Dan minkejja li kontinwament jiftaħar li għandu kollox kosted u studjat.